Dobro jutro svima. Evo, velika mi je čast da sam danas u jednom prekrasnom prostoru, u jednom divnom dvorcu i u jedno lijepo proljetno jutro. Imat ćemo 2 sata vremena pa ćemo probati malo posložiti tu priču na jedan eto tako način u ovoj situaciji. I ono što je izuzetno bitno, bitno je da vam napravim jedan mali uvod iz koga ćete vidjeti da tema današnja, znači kreativna ulica, ulica Kaštelanskog Crljenka, bez obzira što je nastala prije korone i prije ovih sad problema koje imamo, odlično se uklapa u cijelu priču i zapravo mogu reći da djeluje iscijeljujuće, ne samo na lokalnu zajednicu, nego i na širu regiju. Kao uvod moram naglasiti da živimo jedan od najdubljih pomaka u povijesti promjeni strukture vjerovanja zapadnog društva i niti ekonomska, niti politička, niti vojna moć ne mogu se usporediti sa moći promjene svijesti. I sad svjesno mijenjajući svoje slike stvarnosti mi mijenjamo svijest i ona područja promjena koje moram naglasiti, koja nas čekaju u turizmu, a koja su zapravo jako dobro uklopljena u ovu kreativnu ulicu, je prije svega odnos prema prostoru, gdje će sada nekakve ponuda i komunikacija dosta tražiti otvoreni prostor. Drugo, tu je rastuća intolerancija na gužve, gdje mi možemo zapravo kroz određene sadržaje, znamenitosti, plaže, staze upravljati tim tokovima posjetitelja i na atraktivnim mjestima koja neće biti toliko opterećena. Prednost će imati intimni prostori, ali ono što sam zapravo rekla, što je meni zgodno, gdje je moguće zajedno biti sam. Kako je to moguće, vidjet ćete. Znači da budemo istovremeno s drugima, ali tu nam se otvara prilika i za lokalnu zajednicu, za privatne iznajmljivače, za OPG, za male obiteljske hotele, koji onda se spajaju sa novim oblicima turizma, nekakav bike friendly, pet friendly, run friendly, znači nekakve povijesna mjesta koja sada dobijaju sasvim drugačiju funkciju. Imamo različite perspektive. Kao što znate, destinacija, odnosno destinacijski menadžment obuhvaća tu takozvanu veliku sliku. Ja sam vam stavila tu nekoliko perspektiva koje su bitne jer zapravo slažemo jednu novu priču koja je po meni ima sve moguće pretpostavke da bude pravi hit. Imamo perspektivu turista, znači to je jedno cjelokupno iskustvo, znači od trenutka kada on krene od doma, od svoje kuće do trenutka povratka. Znamo da je turizam kružno putovanje i sad je pitanje da li će se on vratiti zadovoljan ili će se vratiti razočaran. Destinacija kao skup nam je izuzetno važna jer je to integrirani skup fizičkih proizvoda. Znači to su usluge iz domena atrakcija, ali nam je jako važno kakvi su ti ljudi koji žive u destinaciji, kakva je usluga u banci, pošti, kakvi su liječnici, znači to je jedna šira perspektiva i naravno sad pogotovo u ovoj situaciji koja dolazi nakon ovoga zapravo zaustavljanja i blokiranja u kome smo bili dosta dugo, to su poslovne jedinice. Znači tu hoće, da li je to domena smještaja, da li je to ponuda hrane, pića, animacije, zabave, da li su to nekakve specijalizirane usluge, znači to nam sad dolazi u fokus, a sve to skupa treba za turista biti prostor susreta, prostor nekakvog jedinstva, sve više prostor oporavka, posebno sad u post-korona periodu, prostor kreativnosti, to ćete vidjeti da toga neće manjkati, prostor spoznaje, prostor mira, radosti, opuštanja i prostor komunikacije. Znači mi sad stavljamo turizam kao transformaciju, promjenu paradigme gdje taj turizam postaje interkulturalna komunikacija, ali je on bitan za lokalnu zajednicu jer mi spajamo i generacije. Znači nama se kroz kreativnu ulicu, što ću posebno kasnije i istaknuti, mogu spajati zapravo none i nonići, znači bake i djedovi i unuci. Znači tu je jedno zajedništvo koje nam je možda nedostajalo, a kroz ovu kreativnost ne samo da stvaramo uvjete za dolazak turista, mi stvaramo uvjete za povezivanje lokalne zajednice, jer ja kao antropolog u tome vidim jednu posebnu dodanu vrijednost i mislim da je platforma dovoljno široka i da je postavljena kao otvoreni sustav. Do sada smo imali fokus
reći ću prije korone i poslije korone, na produktivnost, efikasnost, standardizaciju, hijerarhiju, montažnu pokretnu traku. Znači sve je nekako to bilo jednolično, predvidljivo, standardizirano i evo, ja sam tu stavila malo nekoliko sličica da bih možda ilustrirala cijelu priču. Znači, sve vam je isto, svi mogući aerodromi, rezorti, shopping molovi, fast foodovi, outleti, vinarije, nekako je to sve bilo po nekakvom istom sistemu i vi ste pogotovo kod velikih hotelskih lanaca imali određenu standardizaciju. Vi niste znali da li je to smještaj, ne znam, u Mađarskoj, da li je to priča u Hrvatskoj, Španjolskoj ili u Turskoj. Znači, to je sve bilo isto, jednolično i sada mi smo tu kroz Kreativnu ulicu i kroz cijeli taj zamišljeni projekt gdje smo bili ograničeni na razmišljanje samo na to jedno malo kockasto, pa sam ja to prikazala evo ovako, kroz jedan hotelski hodnik. Znači evo, točno se vidi, znači to je bila jedna kutija, jedno zatvaranje koje nas je stavljala u nekakvu poznatu formu i mi se jednostavno nismo ni trudili da budemo drugačiji i to je išlo, to je funkcioniralo i zašto bimo mijenjali. Znači ostali smo zaustavljeni u jednoj priči i tu smo priču gurali. Pa sad to više tako ne može, jer nas je ta kutija ograničavala i zatvarala. I tu smo imali prije svega komodifikaciju, jer smatram da nije u redu da se naša baština koristi i na nekakav način, da tako kažem, prostituira, prodaje kao roba. Došlo je vrijeme da ta naša baština se zapravo kreira na jedan drugačiji način. Tu je bila ta čista standardizacija koja nas je odvlačila od našeg identiteta i naše autentičnosti, tko mi zapravo jesmo. I sad ključno pitanje koje se postavlja, kako mi možemo izaći iz tog kockastog okvira. Evo, ja imam čast da vam danas prikažem upravo kako izgleda transformacija paradigme na nečemu što je krenulo, što je održivo, što se razvija i što evo mogu sa svoje strane akademske, znanstvene, antropološke i turističke reći da imamo vjerojatno, a mogu reći vrlo sigurno, svojevrsni hit koji može biti, pogotovo meni kao profesoru koja sam na visokoj školi Edvard Bernays, koja imam i kolegije, upravljanje doživljajem u turizmu, storytelling i tako dalje, ja ću imati savršen primjer za moje studente. I reći im, ovo što ja pričam, to nije bajka. Evo, dođite, vidite, ja ću vam pokazati, to zaista postoji. Znači, ne samo za lokalnu zajednicu, ne samo za turiste koji će doći, za našu dijasporu koja će tu moći naći nekakve motive koji nisu samo odmor, kupanje, sunce i more, nego i nama za akademsku zajednicu imamo konkretan primjer koji nam može poslužiti da na njemu pokažemo kako se to radi. Prva stvar koju, kad se kreirala priča, mi smo krenuli iz ego sustava u ekosustav. Ovo je ekološka priča. Ovo je održivi turizam koji uključuje, naravno, uz nekakvu gospodarsku aktivnost, jer znamo da je turizam između ostalog i gospodarska aktivnost, uključuje nam taj jedan dio društvenog razvoja, povezivanja, ali i ekologije. Znači, tu se određeni kvalitetni resursi prostora stavljaju u funkciju, ali na jedan drugačiji način. Znači, taj kreativan, praktičan pristup promjeni, znači nadahnuće da riješimo krizu na svoju dobit. Izgleda da smo uspjeli. Pa evo, ja u svakom slučaju krećem dalje. Sustav fokusiran koji je bio isključivo na dobrobiti jedinca. Znači, gledalo se prije hijerarhijski, hotel je gledao samo za sebe, restoran je gledao samo za sebe, ne znam, nekakav turistički vodič je bio odvojen, gledao je samo za sebe. Tu se sad radi o sustavu koji radi za dobrobit cjeline. I to je možda, ako bi gledala sa jedne šire strane, jedna od najvećih vrijednosti Kreativne ulice i drugo je to otvoren sustav. Ja ću sad pokazati kako izgleda ta transformacija, ko su ti novi turisti i zašto je ova priča Kreativne ulice tako dobra.
Koristit ću podatke Svjetske turističke organizacije. Znači, sve što ću vam sada reći je aktualno, je znanstveno dokazano, iza svega stoje brojke i kad to budete čuli, onda ćete iz mog kasnijeg izlaganja gdje ću pričati što sve imamo u ulici, na koji način će se to dalje razvijati, što smo s time postigli, što želimo, vidjet ćete kako se to savršeno uklapa. Znači, prvo gledamo turizam kao medij. Do sad ga nismo gledali kao medij, jer smo ga gledali isključivo kroz ekonomsku priču ponude i potražnje. Mi sad gledamo turizam kao medij između gosta i domaćina, ali i medij u kome smo mi, koji nudimo uslugu i koji živimo u turističkoj destinaciji, mi sve više sad ulazimo u priču i zapravo redefiniramo i sebe i svijet koji živimo, ali u pozitivnom smislu. Evo vidite da je ipak korona napravila i nešto dobro, iako smo svi mislili da je katastrofa. Znači, to su motivi koji se odnose na osobni rast koji su važni za većinu transturista. Znači, 78% turista koji nam dolaze u ovom periodu putuju jer hoće razvijati sebe, traže smisao života i ostvaruju životni san. Znači, turizam, to smo i prije govorili, ali sad više nego ikad, je prodavanje snova i ostvarivanje snova. Znači, to je taj report od Svjetske turističke zajednice. Hvala kolegama iz Instituta za turizam koji su nam omogućili da ta istraživanja i da tu priču koristimo i u javnosti. Znači, da vidimo tko su ti novi turisti i što oni cijene. Društveni aktivizam, znači održiva budućnost, ekološka održivost, pozitivne društvene vrijednosti. Mi to prije nismo toliko imali u turizmu. Akcent je bio na novac, na prodaju što više kapaciteta, na što veću zaradu i često puta smo vidjeli da taj novac koji se zarađuje kroz turizam ne ostaje u lokalnoj zajednici, da on odlazi negdje, često puta izvan granica Hrvatske, a lokalna zajednica čiji resursi su stavljeni u funkciju prodaje su bili iskorišteni i onda možemo reći da, tu je bio turizam oblik neokolonijalizma. Znači, kvalitetni odnosi i u privatnom i javnom životu. Autentičnost, wow priču imamo sada, altruizam, osobni rast, samorealizacija, duhovnost i svijest da smo svi povezani. Odnosno, ja obožavam Teslu. Tesla je meni veliki uzor i njegova misao koja sve više ulazi u sve sfere našeg života, da smo mi svi energija, vibracija i valovi, sve više dolazi do izražaja i kroz ovaj primjer. Znači, ti novi osviješteni turisti čine čak 35% globalnog tržišta i tu je taj pravac odgovornog i održivog turizma i ciljano tržište destinacije, mjesta, proizvodi, to se bira, koji vode računa, vidimo sada, prvo na zdravlje i sigurnost, ali ne samo osobe, nego općenito planeta i ono što smo uspjeli ovdje napraviti zastupaju lokalno. Znači, što je taj lokalni identitet i autentičnost? Tko su ti novi turisti? Sad ćete se malo nasmijati. Ja sam to tako stavila, skupine novih turista, da vidimo koga uopće želimo, a koga ne. Puno ih je i ja ću kratko proći neki koje već znamo, a neki koji nam se sad tek javljaju i za koje smo mi u prošlosti, znači prije par godina kad je projekt krenuo, napravili idealan turistički proizvod ne znajući tada u tom trenutku da će to tako brzo doći. Tako da ljudi koji su sudjelovali u tom kreativnom projektu mogu reći su bili svojevrsni vizionari i ja im čestitam na tome jer su napravili nešto što će se tek u bliskoj i daljnjoj budućnosti pokazati kao pravi hit. Znači, to su mladi ti japi urbani profesionalci, ogromno tržište koje nam se otvorilo i koje je nažalost bilo zatvoreno zbog korone, ali koje se sada opet otvara, znači Brazil, Rusija, Indija, Kina.
Tu su jedan oblik koji ja vidim fenomenalan, pogotovo za predsezonu i podsezonu, mi je zovemo profesionalna teta. Znači teta koja nema djece, koja se brine o svojim nećacima dok roditelji rade, koja može ih odvesti na putovanje. Double income, no kids, znači to su zapravo parovi koji imaju svoje prihode velike, nemaju djece, to je njihova odluka ili iz određenih razloga i strašno vole putovati i nije im bitno sunce, more, isključivo plaža. Poznati empty nesters, prazna gnijezda, to su roditelji, odnosno već bake i djedovi koji su u dobrom fizičkom stanju, pokretni, imaju dosta novaca, djeca su im i unuci lijepo sređeni, nemaju problema i hoće uživati. Za nas posebno interesantna skupina koja je isto u porastu, to je takozvana loha skupina, koja želi životni stil, održivost i zdravlje. Znači, paze na to što jedu, paze s kim se druže, gdje idu, kakva je ta destinacija. Veliki akcent je na hrani. Vi ćete vidjeti da smo mi u Kreativnoj ulici posložili i određenu priču sa hranom koja je originalna. Znači, hrana nam dolazi. Imamo jednu potpuno novu skupinu koja je nakon nedavne izjave našega pape postala sve više aktualna, to je lezbijan, gej, biseksual, transseksual, koji putuju, izuzetno su materijalno dobro potkovani, putuju izvan sezone i na mjesta koja su interesantna njima i zimi. Tu su ljubitelji životinja. Ne možete vjerovati koliko ih ima i koliko su aktualni ako oni mogu doći sa svojim životinjicama i primaju ih u smještaj, obiteljski, u male hotele. Tu nam se otvara ogromna tržišna niša. Nešto po čemu je Hrvatska nekada bila hit, jer kao što znate, s vama je poznato, to je u Dalmaciji posao, zapravo prva priča, to su takozvani, ajde da ih kažemo, razgoličeni turisti, odnosno Freikerperliche Kultur, koji je svojedobno 30 i nekih godina između dva svjetska rata poznati kralj Edward VIII sa svojom ljubavnicom Lady Simpson, to je u to doba bio skandal, kupao se gol na Rabu i mi zapravo u turizmu početak te filozofije na turizma koja nije samo kupanje gol, nego jednostavno sloboda jednoga života, zapravo upravo je započela u Dalmaciji i to sada i kroz strategiju razvoja turizma novu koju radimo, znači povratak prirodi, razgoličenost, to ne znači da će oni goli trčati po Kreativnoj ulici 14 km, ali znači da će uživati u određenom stilu života i slobode. Znači to je jedna priča koja je jako bitna. Tu je vegan accommodation, znači sve više ljudi prelaze na drugačiji oblik prehrane koji vi možete ovdje, zahvaljujući vašim povrću, voću, izuzetno dobro napraviti i razviti posebne menije. Nešto što je zapravo za vas izgledalo možda kao negativnost, imate blizu aerodrom i bili ste uglavnom vezani za aviogoste, međutim sad se potencira i drugačiji način prijevoza, osim aviona, vlak nam sve više dolazi u prvi plan, ne samo automobili, tu je i morski put, znači možda se okrenuti tim gostima koji bi rado putovali dulje, pa bi možda došli vlakom, pa bi možda došli, ne znam, brodom iz Italije i tako, znači jedna drugačija vrsta odmora. Tu su detoks, minimalizam, znači ne moramo davati nikakav luksus, nikakvu priču high life-a, nego jednostavno jednu drugačiju priču gdje ljudi žele komunikaciju, možda manje laptop i mobitel, možda više komunikaciju sa lokalnim stanovništvom. Putovanje samostalno. Ne možete vjerovati, prema istraživanjima i Instituta za turizam i Svjetske turističke organizacije, ljudi žele putovati samostalno. Žele upoznavati druge kulture i druge ljude i sve ih tako više ima.
Kuće koje postaju hoteli, znači vi tu možete uključiti vaš privatni smještaj, možete ga spojiti na nekakav način, tematizirati, znači to je velika prilika. To transformativno putovanje gdje vi pogotovo predsezona, podsezona, pa čak i zima, evo ja sam jučer prošetala velikim dijelom i vidjela kako izgledaju te vaše mirne plaže i dijelovi uz obalu koji su lijepo uređeni, imaju stolove, stolice, imaju nasade, imaju dovoljno drveća. Možda taj nešto što postaje sad mainstream, meditacija, mindfulness, imaju prostor mira gdje mogu uz more, more djeluje iscjeljujuće, tako da to ne samo kad je lijepo vrijeme, pa čak i kad je bura i kad je jugo, te kapljice mora koje imaju u sebi jod, kad ih dobro udišete i kad se šetate ulicom, znači ne morate ništa drugo raditi nego pravilno disati i šetati, veliki efekt i to će se čak i znanstveno pokazati da je točno. Ovo što sam vidjela nisam mogla vjerovati, jer evo imam upravo kćer koja je u godinama za udaju i sad upravo razmišljam da će ona to napraviti. Friend Moon, putovanje s prijateljima kad se oženiš, udaš. Znači ne više sa ženom ili sa mužem, nego sa prijateljima. Znači ne prije putovanja, momačka i djevačka večer, to je postao hit. Zamislite šta možemo tu ponuditi i šta tu možemo napraviti. I ono što vidim za vas kao veliki potencijal gdje se ova priča sa kreativnom ulicom i cijelim tim aktivnostima odlično uklapa, to je taj takozvani second city traveling. Znači što to znači? Odlasak u gradove koji nisu najpoznatiji. Znači vi ste imali do sada u centar je bio gdje je bila UNESCO-va baština, pa je ne znam bio Šibenik, pa je bio Split, pa je bio Dubrovnik i tako dalje. Sad se priča pomiče i oni koji nisu više bili u prvom planu, jer gosti su nisu gledali Dubrovnik zbog UNESCO-ve baštine, nego zato što je tamo bio sniman film, odnosno serija poznata, tako da je radi toga njima bilo interesantno, bolilo je njih briga radi UNESCO-a. Sad se tu priča mijenja, idemo u gradove koji nisu najpoznatiji, znači koji nisu toliko razvikani kroz film i tu je onda priča posebna koju moramo posebno razraditi, to nas čeka. To je brand komunikacija i jedan dio koji nam dolazi sada. Novi način putovanja, fear of missing out, FOMO to slomo. Znači da, doći ću vlakom, uživati ću u vlaku i putovanju vlakom. Doći ću u jedno mjesto koje živi drugačijim životom od onoga gdje sam ja u nekakvom velikom gradu gdje je sve hektično, svi se žure, tramvaj i tako dalje. Ja sam došla iz Zagreba. Ja sam doživjela ovdje u roku od par sati automatsku promjenu, jer vi živite tako. Znači, to je jedna velika, velika priča. I zadnje, business and leisure travel. Mi smo prije, vi znate, sad ste čitali iz medija da smo mi trenutno u turizmu bili jako pogođeni jer je Hrvatska bila destinacija za my segment. To je meeting, incentive, znači kongresi, različiti eventi koga sad nažalost nemamo. Znači, međutim, šta se sad događa? Nama će tu taj dio industrije jako puno ukinuti online priča. Evo ja sad govorim online umjesto da govorim uživo. Ali tu se otvara nova mogućnost gdje smo mi kroz taj kongresni turizam, kroz te različite skupove imali nešto što prije nije bilo toliko vidljivo, predkongresne i postkongresne ture. Znači ja kroz online priču ne mogu raditi tu pravu predkongresnu, postkongresnu, odnosno turu, koja će sada biti jako cijenjena. I ako se to lijepo posloži, ljudi će htjeti doći, možda ne u onako velikom broju, i na nekakve konferencije, skupove, edukacije, upravo radi toga. Sad, prije nego što krenem na konkretne sadržaje i konkretnu priču te naše kreativne ulice, da vidimo malo u budućnosti. Ovo je bila priča koju konkretno imamo već sada. Tko nam dolazi u budućnosti? Ko je to? To je generacija Z.
tko su ti ljudi koji nas u budućnosti čekaju. Ja evo radim na fakultetu sa mladim ljudima, evo već dugo godina, preko 20 godina i mogu zaista vidjeti razliku između tih mladih ljudi od prije 20 godina i tih mladih ljudi koje imam danas. Znači, postoji nekakva generacija Z, evo vam isto najnoviji podaci da znate tko su oni, da možemo onda i za njih napraviti nešto. Znači, turisti koji ne troše svoj novac olako, vrlo su mudri, preispituju i skupe školarine i ono što ja vidim kao šansu za ovaj kraj, biraju učenje i studijska putovanja i doživljaje izvan institucija. Znači, tu se otvara jedan cijeli niz mogućnosti za drugačije sadržaje. 56% želi na putovanju učiti nove životne lekcije. 68 njih ne bi radije sudjelovalo u kulturnim razmjenama, dok bi čak 54% sudjelovalo u volonterskim akcijama. Nama se otvara jedan novi oblik volonterskog turizma i gdje mi možemo dobiti te mlade ljude. Neko će reći tu nema puno novaca, ali ima, možda ne u onom klasičnom smislu gdje smo zbrajali noćenja. Ako neko tu boravi u vašem mjestu i živi kao domaći čovjek i daje svoj trud i rad, ne znam, kroz čišćenje, farbanje, kroz nekakve načine, ne znam, u hortikulturi, u arhitekturi, u izgradnji, u građevinarstvu, znači tu je itekako velika korist. Oni su rođeni sa tehnologijom, kakvu poznajemo danas, oprezni, pametni, znači ne možemo ih muljati, oni vrlo dobro znaju vrijednost za novac, vrlo promišljeno planiraju koliko i na što troše novac. Znači tu je jedna potpuno promjena od onih prije turista kojima smo mogli reći da je to, ne znam, paška janjetina ili drniški pršut, a kupiti nešto u nekakvom shopping molu koji dolazi od ne znam kuda, duboko smrznuto. Toga više nema. Znači tu se potpuno mijenja način komunikacije. I kako se razvijaju ti trendovi, oni ih vrlo prate, oni to prate i vrlo im se brzo prilagode. Video im je omiljeni medij, znači to nam znači da kad budemo ovu našu priču sad kalibrirali kroz preko mogućih granica fizičkog prostora, koristit ćemo ono što oni gledaju. Znači YouTube, Instagram, Facebook je već deplase, blogove i jednu priču koju ćete vidjeti na kraju gdje sam ja osmislila jednu grupu, odnosno jednu vrstu kluba, jednu vrstu drugačije platforme koja će njima više odgovarati. I ono što je meni genijalno se zapravo uklopilo u ovu kreativnu ulicu, naša gastronomija, kultura i način života. To oni žele i sad upravo 52%, to nam je zaista veliki broj ako gledamo svjetsku populaciju, znači možemo tu priču napraviti i ono što je nama dobro u ovoj situaciji, znači štedi se novac za nekakav klasični PR i promociju, jer oni već rade nama promociju kroz svoje društvene mreže i to na licu mjesta kad su već tu. Znači mi imamo ogromnu snagu. I ono što vidim, a što možda još niti naša zapravo politička javnost, a možda čak niti turistička nije shvatila, šta se događa? Socijalni problemi u turističkim destinacijama imaju veliku važnost od planiranja putovanja. Sve se sada zna. Znači, bilo kakvi problemi, od, na primjer, neadekvatnog odlaganja smeća, od nezadovoljstva lokalnog stanovništva, od nasilja i tako dalje, od nekakvih prevara, to se sve zna. I ti mladi turisti ne žele ići u takve destinacije. Znači, sve što ima negativan utjecaj na njihov dolazak, oni ne idu u takve destinacije. Znači, nešto što smo mislili da nije važno, a sada se zbog medija i tehnologije zna, postalo je izuzetno važno i s time zašto? Jer sad nama sigurnost dolazi u prvi plan. I znači sa ovim problemom je povezana i sigurnost turista. Znači njihova sloboda s obzirom na spol,
vjeru i etničku pripadnost. I šta mi sada dobijamo? Mi sad dobijamo zapravo kreativnu ulicu koja povezuje na jedan multikulturalan, na jedan multireligijski i multigeneracijski način. I to ne samo u sezoni, nego je širimo. I ja sam sad malo konkretno, evo ipak sam ja tu i profesor, stavila nekoliko hintova ovako da vidimo zapravo što je to što su činitelji uspjeha tog projekta Kreativne ulice. I ono što je napravljeno na izuzetno kvalitetan način, bogatstvo i razumijevanje potencijala resursno-atrakcijske osnove. Znači, krenulo se zaista kvalitetno, analitički od onoga što je možda bilo do sada latentno ili možda nedovoljno potencijalno. Znači, krenulo se od potencijala i od onoga što je bilo latentno i dovelo se u prvi plan. Dubina, odnosno širina postojećeg destinacijskog lanca vrijednosti uvažavajući autentičnost i identitet, što mislim da je od izuzetne važnosti. Zatim, to je ta destinacijska strategija, znači da smo sve uklopili prema tim novim trendovima i promjenom razine svijesti i praćenje destinacijskog životnog ciklusa destinacije. To nam je izuzetno važno. Destinacija je zapravo, mogu reći, živi organizam i ona ima svoje uspone, ima svoje padove, ima svoj rast i ako vi to pratite, jer vidite, opet se vraćam na Teslu, sve energija, vibracija i valovi, mi imamo 4-godišnja doba, imamo ritam od ujutro do večeri, imamo ritam dan-noć, znači normalno je da i mi kao ljudi živimo u skladu sa tim ritmom, ali na taj način u skladu sa prirodom živi destinacija. I najnovija što smo mi uključili u ovu kreativnu ulicu je priča ekonomije doživlja i storytellinga, znači gdje putnik sada plaća transformaciju za to iskustvo. On želi iskustvo koje će platiti, ali ne površno iskustvo, nego duboko iskustvo. Znači, ono što je nekada moj omiljeni autor Erich Fromm pisao, znači biti ili imati. Što je sada bitnije? Biti, jer on to biti može izuzetno te posebne trenutke transponirati pomoću novih medija, on to odmah dijeli. Znači nije više bitno, aha, sad će me neko slikati da ja imam ne znam kakav auto ili da ne znam posjedujem kakvu marku na odjeći, to nije bitno, bitno je to iskustvo i to autentično iskustvo koje će ga mijenjati, unaprijediti kao osobu. Jer šta se događa? Evo čisto jedna antropološka priča da vam malo razjasnimo o čemu se radi. Mi u susretu sa drugim ljudima, oni su neka vrsta ogledala. Znači mi u tim drugim ljudima često puta ogledamo sebe i sad ono što nam se možda ne sviđa kod te druge osobe je nešto što smo mi, kako bi reklo moj omiljeni Jung, to je naša sjena. I znači mi kroz komunikaciju sa drugim, drugačijim, sa nekakvim drugim prostorom, sa nekakvim drugim kulturološkim vrijednostima radimo i na sebi. I to je izuzetno važno ne samo za turiste, nego i za lokalnu zajednicu koja se mijenja. Znači vi se mijenjate i svojedobno se sjećam kako su ekonomisti govorili da mi radimo izvoz ako se ne mičemo iz svog grada, iz svoje kuće, ako prodajemo, ne znam, hranu i tako dalje turistima. Znači taj izvoz je zapravo priča naše komunikacije sa strancima koji vam dolaze iz potpuno drugih kultura, sa potpuno drugom religijom. Tu su različite spolne sklonosti, tu su različita shvaćanja života, tu je čak tolika razlika između istoka i zapada u poimanju vremena. Znači oni imaju sasvim drugčiji pojam o vremenu. Ogromne su razlike i tu imamo isto znanstvena istraživanja koja mogu pomoći da se prilagodimo tim gostima. Velike smo probleme imali prijašnjih godina kad je bio masovni turizam i kad smo te ljude iz drugih kultura uzimali kao radnu snagu. Oni zapravo, oni su znali engleski jezik, ali oni nisu uopće imali pojma o našoj kulturi, o načinu života i tu je bio veliki problem i za poslodavce i u komunikaciji sa turistima, jer jednostavno oni su bili umetnuti u jednu destinaciju i nisu shvaćali. Znači tu sad priču smo uspjeli promijeniti i evo opet se vraćam na Teslu, ali sam stavila još, budući da je ovo kreativna priča, stavila sam jednoga umjetnika koji je po kreativnosti
ja mislim još uvijek, da tako kažem, među prvima jako je mrtav već dugo godina. Što je Tesla rekao? Nije mi žao što kradu moje ideje, ali žao mi je što nemaju svoje. Zamislite koliko je mudro. A Salvador Dalí je jednom na pitanje koja bi povijesna ličnost želio biti da može birati, odgovorio ne razmišljajući ni sekunde. Salvador Dalí. I zapravo mi znamo koliko on pomaže u turističkom smislu kao brand, njegova domovina i njegov dvorac i cijela njegova priča dan danas plijeni pažnju, znači samo kroz jednu ličnost. Znači, što bi bila ta autentičnost? Ja ću je probati malo proširiti da vidite zašto je ta kreativna ulica toliko autentična. Znači, životno zadovoljstvo i samopouzdanje. Ne osvrtanje na to što će drugi reći i misliti. Odsustvo ega, odsustvo potrebe da dokazujemo i svađamo se. Znači, ta kreativna ulica prije svega spaja lokalnu zajednicu. Odsustvo zavisti. Napravit ću malu digresiju. Puno sam radila sa Međimurjem, sa njihovim vinarima. Kreirali smo već prije 15 godina njihovu vinsku cestu i radila sam s vinarima 1 na 1. I eto, hvala Bogu, čestitke Međimurju. Prije 2 godine su bili najbolja vinska cesta na svijetu. Imali 12 ili 13 dekantera. Što mi je bio prvi i najosnovniji problem? Ego njihov. Znači, oni nisu mogli shvatiti da se oni ne smiju takmičiti sa susjednom vinarijom. Da oni moraju pričati jednu priču. Znači, jedan vinar ima možda kvalitetnije vino, drugi ima možda slabije. Jedna sorta je možda popularnija od druge sorte. Ali u tom kontekstu vinske ceste to nije bitno. Bitno je da oni podržavaju jedan drugoga i da uključuju širu zajednicu. Aha, ova ima sir, ova ima šunku, ova ima izvrsne jabuke, pa ćemo nuditi sušene jabuke ili sok od jabuka za njihovu djecu ili ko ne pije. Aha, moje vino je dobro, ali uz to vino postoji određena priča. Ja imam nekakvu obiteljsku zdravicu koja mi je hit. Znači, oni su shvatili da oni moraju zajedno pričati priču koja ima taj narativ vina. I kad su to napravili su, kad su se počeli međusobno pomagati u stilu mušketira svi za jedan, jednoga za sve, postali su najbolja vinska cesta na svijetu. Znači, to je jedna mirnoća i pomirenost gdje zapravo mi dajemo priliku drugome i uživamo u tome. Jer ako vi nešto radite na silu i ako radite isključivo radi novaca, ako nedostaje te snage i kreativnosti od toga, to će biti vrlo kratkog vijeka. Znači, kreativnost je nositeljica ekonomije doživljaja. Znači, to je izuzetno važno gdje se stvara priča za ideju. Kroz ovu kreativnu ulicu ta ideja koja dolazi iz nekakvog, da tako kažemo, iz nekakve duhovne sfere inspiracije, kroz proces znanstvene materializacije je spuštena u realnu razinu i tu je bilo identificiranje novih perspektiva, što ja vidim kao ogromnu vrijednost i unutarnjih i vanjskih. I to je priča bottom up, znači priča koja izlazi izunutra, znači kako gore, tako dole, kako dole, kako gore. Znači, to je poznati filozofski princip koji smo uspjeli ovdje uključiti. I te priče, koje nisu, vidjet ćete, nisu obične priče, to su arhetipske priče, imaju snažno mentalno značenje i one ulaze u nešto što se zove kolektivna memorija. Znači, ova jedna, samo da naglasim, na primjer, ljubavna priča o Miljenku i Dobrili, to je arhetipska priča koja je bitna za Eskime, za, ne znam, Australiju, za Južnu Ameriku, za Englesku, za Sloveniju, to je za sve nas. Znači, to je moćna priča koja ima itekako mogućnost da se ljudi povežu, ali te pojave i događaju izgledaju drugačije kako smo ih postavili i proizvode potpuno nove dojmove. Ono što vidim još kao dodatnu vrijednost, da se gledala ta ulica kao meta razina. Što to znači? Za nas je važan prostor. Evo, svi koji su završili najosnovniju edukaciju o turizmu znaju da nam je najvažniji resurs u turizmu prostor. Druga priča koja nam je važna je klima.
Na to smo zaboravili. Ja mislim da samo 2 destinacije, Lošinj ili ne znam ko uopće u svojoj promociji i brendu koristi klimu, Hvar. Koliko sunčanih dana, kakva ta klima utječe na naše zdravlje, što to znači kad se šetamo po jugu, po buri, kad udišemo taj zrak. Vrlo malo destinacije je shvatilo što je to. Ja sam rođena Opatika i u 19. stoljeću kad je Opatija uopće nastala, kad je Južna željeznica napravila željeznicu do Opatije, do Matulja i spojila Opatiju i Rijeku sa austrijskim i mađarskim gradovima i napravila je jedan, da tako kažemo, resort. Jedna od najvažnijih stvari je bila tada da proglase Opatiju klimatskim lječilištem. I ljudi su dolazili u Opatiju u svegodišnje doba. Tada u to doba nisu se ljudi kupali, to je tek kasnije došlo. Oni su stajali u moru obučeni i gledali jedan drugoga ili mi je liječnik propisao, 20 minuta ili pola sata u morskoj vodi. Znači, priča je bila drugačija. Čak je išla priča toliko daleko kako nisu znali plivati, postojali su posebni uređaji i brodovi gdje su žene stavljali, da tako kažem, u svojevrsni kavez i gdje su njih spuštali u more i gdje su one stajale u moru i bile, koliko im je bio liječnik propisao, i vadile ih van. Ali u ono doba Opatija i druga klimatska lječilišta koja su postala imali su kao prvu i osnovnu komponentu zdravlje. Vidite kako smo se sad zbog post-korona priče vratili u tu priču. Znači zdravlje. Ako ja nakon toliko mjeseci stresa, ako ja nakon toliko mjeseci brige, mi smo, evo znate, imali na kontinentu i taj katastrofalan potres, još uvijek, evo ja sam noćas savršeno spavala, još uvijek teško spavam, bojim se da će me u Zagrebu probuditi potres i da ću se morati u pidžami juriti van na ulicu u ne znam koje doba noći. Znači, te stvari su izuzetno važne jer smo mi promijenili paradigmu u ovih godinu i po dana. Znači, vi imate taj prostor koji vam je snažan resurs. Prostor aktivnosti. Znači, što se sve može raditi, ali ne samo po ljeti, nego u predsezoni, podsezoni i zimi. Vi možete imati goste zimi, jer vi imate sve moguće predispozicije za to. Možete kreirati doživljaj i razmjenu energije. I šta se tu događa? To je milje destinacije gdje smo mi kroz prostor storytellinga postavili jednu potpuno drugačiju priču. Kako izgleda marketing slike mjesta kroz tu našu ulicu? Znači, taj marketing je izuzetno važan i vi ste zapravo, možete vidjeti kroz primjer sad kreativne ulice, da je ono što svaki grad posjeduje kao nekakve unutarnje kapacitete kolektivnih individualnih resursa, on je sad stavljen u prvi plan. I ovo je odlična platforma za brendiranje, ali ne samo nekakve klasične priče, nego duha vašeg mjesta, te atmosfere i osobnosti. I ono što mi je zapravo bilo bitno što se dogodilo, da je tu primijenjena ta kreativnost, maštovitost i inovativnost koji su prisutni u svakom od nas. I sad ćete vidjeti kroz taj cijeli proces koji je započeo da je kreativnost primjena maštovitosti. To ćete vidjeti, da inovativnost zaključuje proces uporabom kritičke prosudbe o primjeni neke ideje i ono što vidim kao veliku vrijednost upravo samopouzdanje ukorijenjeno u dubokom poštovanju vlastite kulture. Znači, vidjet ćete, ovdje su nekakve priče i elementi izvučeni van i uzeli smo taj crljenak da on bude taj glavni narativ i kroz njega se zapravo priča i gradi se platforma za jedan potpuno drugačiji pristup. I što sam zapravo izvukla, evo, kao nekakav, da tako kažem, pa mogu reći čak i čestitku tom novog pristupu, ohrabrivanje participacije. Znači, partnerstvo s lokalnim dionicima, stručnim udruženjima, lokalnim ridelima, podrška klasterima, dodavanje vrijednosti, umrežavanje institucija, edukacija
naravno to nas čeka i menadžera i dionika u turizmu, sa tim novim modelima interpretacije, s novim načinom komunikacije koji je drugačiji. Znači neće biti dovoljno, ne znam, na njemačkom Guten Tag, bitte nehmen Sie Platz, this is ein Stammtisch, wir haben Frühstück so und so na njemačkom. Znači treba će malo drugačija interpretacija, nekakva priča, nekakva animacija, jedna atmosfera. Ovdje je jedan ružmarin. Ja ću vam taj ružmarin pokloniti, pa ćete ga mirisati. Vi od jednog ružmarina koji je tu okolo, vi možete cijelu priču o našoj povijesti, o našim običajima svatovskim, o prehrani, gdje se ružmarin uključuje, o zaštiti eteričnih ulja od, ne znam, komaraca i čega. Vi možete od jedne male grančice ružmarina. To može napraviti recepcioner, onaj koji radi u vrtu, to može napraviti konobar, barmen. Nama se otvara ogromna šansa i ono što vidim kao veliku prednost ove kreativne ulice, zapravo cijelog tog projekta, je neinstitucionalizacija. Znači nove prakse kroz kružnu kreativnost. Kreativna industrija ima jako puno sektora i u ovom dijelu vidjet ćete jedan od najsnažnijih uz te nove tehnologije je upravo izvedbene umjetnosti. Znači ples, pjesma, performans, pričanje priča, to je nekako dobilo posebnu stvar i ono što mene osobno kao antropologa oduševljava, hvala, je Može. A sad moram prekinuti. Može. Evo, i otvorenost i sloboda stvaranja. Evo, sat vremena je prošlo. Ja bi sad napravila završni uvod ovoga prvog dijela. U drugom dijelu bih htjela onda ići sa konkretnim, da vidite što smo to napravili u kreativnoj ulici, kako je išao taj proces od atrakcije do inovacije, koji su sve to sadržaji, šta se kroz te sadržaje može razvijati. I za kraj bi vam dala jedan izuzetno dobar primjer svjetske prakse koji je došao na svih 6 kontinenata i gdje mislim da se i vi možete sa kreativnom ulicom uključiti. Znači da završim sad ovaj prvi dio, znači kreiranje doživljaja kroz komunikaciju baštine, gdje ulica postaje kulturološki prostor. Znači, ali ono što je bitno i što je po meni, da tako kažemo, catch i hit, ona nije samo prostor kulturnog nasljeđa. Ona postaje mjesto održavanja priredbi, manifestacija, prostor susreta, prostor komunikacije i ona zapravo povezuje to nematerijalno i kulturološkoj koji ima prošlost u sadašnjosti, ali i u budućnosti. To je ta arhetipska priča gdje sam uzela, na primjer, priču o Miljenku i Dobrili. I da sad završimo ovaj prvi dio, znači kreativna ulica, hijerarhijski gledano, atrakcije i sadržaj inspirirani tom vinskom sortom Crljenkom, njih smo upotrijebili kao kreativnu osnovu. I šta je tu velika vrijednost cijelog projekta? Estetska vrijednost, što je kod ekonomije doživljaja izuzetno važno, povijesna ili znanstvena vrijednost, znači ništa nije izmišljeno, sve postoji, vi možete, nama su arhivi, knjižnice i muzeji, ja ih često znam zvati Alibabine pećine. Edukativna vrijednost, društvena vrijednost, rijetkost, znači to je nešto po čemu ćete se vi identificirati i moći graditi brand komunikaciju. Evokativnost, znači veže se za legende, mitove, priče, ali ti mitovi, legende i priče nisu u osnovi samo naši. To su mitovi, legende i priče iz cijelog svijeta, samo što ih svaka kultura, svako društvo možda nije Miljenko i Dobrila, nego je Romeo i Julija ili ne znam, tamo se u Ogulinu zove ne znam Đula i ne znam kako, i imamo Jurana i Sofiju koje je Sakcinski izveo kao prvu izvedbu, odnosno junačku priču na hrvatskom jeziku još u 19. stoljeću, gdje smo imali fascinantnu priču gdje se ona žena se obukla u muškarca, Jurana i Sofiju, gdje je ta Sofija bila muško,
da bi spasila svoga Jurana. Znači, nevjerovatne stvari pomoću kojih se povezujemo sa širim granicama i ono što je izuzetno bitno nama u turizmu, konačno ipak turizam je i ekonomska djelatnost, znači zadovoljavamo specijalizirane tržišne niše. Povezujemo se sa posebnim tim oblicima turizma, vinoljupci, gastronomadi, ljubitelji glazbe i folklora. Evo, ja bi sad završila ovaj prvi dio. Pozdrav svima, nakon ove pauze bile su 3 televizije, pa evo, očito je tema vrlo interesantna i izazvala je veliku pozornost medija. Znači, nastavljamo dalje, ulazimo sve dublje i dublje u konkretnu priču o našoj kreativnoj ulici. Znači, putovanje i čitanje ulice kao emotivna potreba. Znači, činjenica da se putovanjem promatra kao emotivna poruka i da se odluke o putovanju donose na temelju emocionalne vrijednosti putovanja, odnosno hoće li ta putovanje biti u skladu sa našim životnim stilom i da li će nam omogućiti vrstu kreativnog, fizičkog i duhovnog razvoja. To sad dolazi u fokus i upravo ovi sadržaji i aktivnosti koje su se razradili u kreativnoj ulici, koje će se još razrađivati, usmjereni su na osjećaje i doživljaje koje će izazvati pojedine aktivnosti, a ne na fizičke karakteristike. I evo, izgleda da sam samo oduševljena sa muškim autoritetima. Tu je i Milan Kundera koji je rekao da identitet nekog naroda i neke civilizacije izražava se i sažima u onome što je stvorio duh, u onome što je poznato kao kultura. Znači, mi smo tu dali jednu drugačiju priču kroz taj kreativni projekt, znači priče koje su interpretirani na razne načine kako bi ti turisti mogli stvoriti osobnu, emocionalnu vezu sa ulicom. Tako da su te priče autentične, kreativne, inspirativne, vibrantne i ono što je najvažnije za širu zajednicu, imaju tu arhetipsku snagu. I to je ta progresivna zapravo marketinška strategija koja naravno povećava prihod, ali i privlači nove turiste i zadržava stalne turiste. Jer nemojte se iznenaditi, nije baš dobro ako nam se stalno isti turisti vraćaju. Oni manje troše, nisu više toliko zainteresirani, već su se udomačili, naravno da su nam dragi, ali treba nam i novi turisti koji će zapravo prije svega gledati možda neke drugačije sadržaje i gdje će to biti prilika i za obiteljsko poduzetništvo, za socijalno poduzetništvo, sve više i za žensko poduzetništvo, znači gdje mi možemo razvijati neke stvari koje do sad nismo imali priliku, a sve to će zaintrigirati, oduševiti, educirati, opustiti i emotivno vezati, znači, te naše buduće turiste. Pravila kreiranja doživljaja, gdje je ta kreativna ulica zapravo postala doživljajna ulica, tu su zapravo 5 osnovnih elemenata koje smo mi napravili. Tematizirali smo iskustvo, trudimo se da to iskustvo bude usklađeno, znači taj dojam koji se proizvodi da bude pozitivan, što često puta nije moguće, jer ljudi su nezadovoljni, rade, ne znam, u hotelu, u restoranu po ljeti po 12-14 sati, osjećaju da nisu dobro plaćeni. Mislim, to sve skupa je jedna negativna stvar koja se itekako odražava na gosta, bez obzira što na izgled sve izgleda dobro. Ali nekakva atmosfera, nekakva, da tako kažemo, taj milje nije ono što on želi. Znači, trebamo eliminirati negativne obilježja, stvarati iskustva kroz suvenire. Suveniri su nam izuzetno važni i pogotovo ako gosti mogu sami raditi na tim suvenirima, da oni budu dio nekakve radionice ili da barem daju nekakav dodatni touch. Vidjet ćete, na primjer, što to znači. Crljenak nek svake godine ima priliku za drugačiju etiketu, i onda ta etiketa neka sa jedne strane ima jednu određenu priču koja će ići te godine, koja će biti glavna tema, od traga se onda može napraviti neka individualna naljepnica, pa ću reći, ne znam, mome dragoj kćerki ili moje dragoj mami ili prijatelju, tako da dobijemo nekakvu priču. Ja sam to sad rekla ovako, ali da se ta priča napravi. I ono što je izuzetno bitno, pošto je crljenak vino u prvom planu, vi ste vezani
manje više za aviogoste, jer je tu priča sa blizu aerodroma, ali se otvara prilika i za te druge goste koji hoće polako putovati vlakom, brodom i doći vama na nekakav drugačiji način nego samo avionom, autom svojim. Tu zapravo mi imamo priliku dati njima to vino, ne više ono klasično pakirano u bocama od 7 deci ili litre, nego male bočice koje svaka bočica može imati svoju priču i svoj naslov i biti vezana. Znači tu nam se otvara u samom pakiranju kroz suvenire određeno iskustvo koje do sad nismo uopće sagledali i naravno uključivanje svih 5 osjetila. Gdje god je moguće uključiti priču i evo kolege moje su napravili, kad su kreirali kulturne rute i pravili priručnik za kulturne rute prije puno godina, evropske kulturne rute, dali su zapravo jedan izuzetno dobru sliku gdje su prikazali, znači ovo nije konkretno za ulicu Crljenka, ali da vidite na koji način se zapravo ti elementi doživljaja mogu prigrabiti pozornost jedinstvenošću, od kulinarskih radionica, od nekakvog meditiranja, kontempliranja, šetnji, udisanja mora, ne znam, imamo sad i ovu priču zalaska sunca, izlaska sunca kad je jaka sunčeva energija, znači hranjenje s tom sunčevom energijom, inspiracija, ne znam, kroz nekakav fototurizam ili kroz nekakvu pjesmu, provocirati reakciju, wellness, odmoriti se, raditi nešto sa rukama. Jako popularna su postali piknici i vidjet ćete ideju moju koju sam dala sad za plažu i gdje se u tu ulicu Crljenka uključuje i prostor uz more gdje su plaže, pogotovo u predsezoni, prazne, a koje možemo iskoristiti. I šta dobijamo? Zapravo dobijamo turiste kao emotivne partnere gdje mi budimo emocije, onda se stvara ta posebna energija koja je takozvani space of flow, to je taj nekakav terminus technicus, neka me jezičari ispričaju. Znači tu se stvara ta jedna posebna atmosfera, ta posebna energija koja izaziva sreću, raspoloženje, veselje, odnosno nekakvu ljubav i prema prirodi, i prema susjedima, i prema životu. I to je ta takozvana molekula sreće za koju je krajem prošlog stoljeća jedan poznati znanstvenik čak dobio Nobelovu nagradu za medicinu, Ferid Murad, koji je rekao da postoji kod nas ta molekula sreće koja se izaziva, on je dao i kemijski sastav i ne bi dobio Nobelovu nagradu bez veze i mi je možemo kreirati. Znači ta formula sreće nije da se pije samo alkohol, droga, ne znam, jede čokolada, znači stvaraju se određeni hormoni koji se onda razvijaju kad se ta priča pobudi. Najčešće je to kroz nekakav boravak u prirodi, kroz pjesmu, kroz ples, pjesma i ples, odnosno gdje postoji ritam, tu strašno budi tu molekulu sreće. Znači ta molekula sreće, točno možemo vodiče, menadžere doživljaja, animatore naučiti kako da u publici izazovu tu molekulu sreće i to je frekvencija koja traje. Znači ako mi napravimo, vidjet ćete neku vrstu kluba i platforme koja povezuje sa ulicom Crljenka ljude kad se vrate doma, znači ta vibracija onda ostaje. Tako da je to stvarno znanstveno dokazano. Ja sam tu prikazala 2 modela za umrežavanje. Jedan model proizlazi iz Maslovljeve piramide potreba, gdje mi u baznoj priči ulici Crljenka smo postavili tu nekakvu identitetsku, autentičnu priču, koja je vrlo bitna da se u tu priču kroz tu multisenzornu percepciju, znači ti posjetitelji i lokalno stanovništvo mogu uključiti i ono što je bitno da je ona zapravo budi tu kreativnost i kontrasti od onoga što živimo svaki dan. Pogotovo ljudi koji dolaze iz nekakve sredine koja je ubrzana, gdje postoji nekakva klasična priča. Dižemo se u isto doba, idemo istim putem na posao, vraćamo se u isto vrijeme, radimo sve isto i to je
jedna rutina koja nas ubija. I ja često mojim studentima kad se opraštamo, znači imam ih obično 3 do 5 godina, evo sad imamo i taj studij upravljanje doživljajem u turizmu, ja im često znam kroz određene pjesme i kroz određenu glazbu slati poruke. I jedna od, kad ovako imam, na primjer, edukaciju ili kad idemo u stvarnu turističku destinaciju gdje oni mogu vidjeti sve ovo o čemu im ja pričam, a doći ćemo i k vama iduće godine da vide tu priču i da iskuse. To je jedna jako lijepa i poznata pjesma koja je, da sad ne radim reklamu za bend, ali ćete znate o kome je riječ. Ne dozvoli nikada da ti ljubav bude navika. Znači, onaj trenutak kad nam stvari postaju navika, nestaje čarolije. Znači, cijelo vrijeme treba buditi tu čaroliju i kako ćemo mi buditi čaroliju i inspirirati goste ako nismo u stanju buditi čaroliju i inspirirati sebe. Znači, to je taj nekakav, da tako kažem, to je ta molekula sreće koju sam ja, eto, neka mi dozvole s obzirom da sam doktorirala na mitovima, magiji i različitim ritualima i običajima, da kažem da je to nekakva magija, čarolija, nešto što je možda neopipljivo, a što je za svakog od nas drugačije. Tako da se tu stvara, kad to napravimo, mi onda kad imamo tu bazu piramide, mi onda idemo po vrhu piramide sve do mentalne razine, gdje se onda razvija i ta emotivna priča i intelektualna razina, kroz učenje, kroz iskustvo i dolazi do transformacije. Ali promjena nije samo u gostu. Promjena je u nama koji nudimo tu uslugu i to je zapravo ta ljepota tog zajedništva. I onda imate tu 2 piramide koje su u sredini na broju 4 sastavljene. Možemo tu piramidu usporediti i sa tijelom turističke destinacije koje je živo biće kao grad ili sa našim čak tijelom gdje se mi evo sada upravo nalazimo u toj nekakvoj borbi za opstanak. Kad te naše odnose uskladimo, povežemo se, jer tu je zajedništvo vrlo važno, tu dolazi do transformacije, znači ako idemo od ovog donjeg dijela, znači ta točka broj 4 je zapravo srce, otvoreno srce i da opet jednog prekrasnog pisca citiram, Egziperija koji je u Malom princu rekao bitno je očima nevidljivo. Znači ono što se vidi srcem to je ono što je bitno i dolazi automatski jer je to stvarno jedan mehanizam do interne kohezije. I po tome se vi diferencirate od drugih destinacija. Znači da ste vi uspjeli kroz jednu ulicu, kroz jedan lik koji je zapravo vino, a koje smo stavili u ulogu nekakvog junaka koji prolazi svoj put i vraća se kući, do toga ste postali različiti. Vi ste razlikujete od svih mogućih drugih destinacija jer ste uspjeli ostvariti nešto što drugi nisu. Znači jednu kreativnu, jedinstvenu priču i naravno to je pružanje usluga, ali na način da je kod nas u turizmu priča služenje. Znači mi služimo i u tome uživamo. Znači, turizam je davanje usluga, otvaranje. Znači, dokle god se mi zatvaramo, isključivo gledamo usku priču jednog uskog segmenta, tu nema sreće. Da bi ovo što govorim potvrdila, dala sam vam još jedan dokaz znanstveni gdje turistički ambijent utječe na svijest turista i donosi pobuđivanju pozitivnih osjećaja života, sreće i radosti. Tu da sad ne idem kompletnu analizu cijeloga grafa. Znači, sve je bitno. I krajolik, i zvukovi, i društveni odnosi, i vizualni elementi. Znači, tu se stvara taj jedan, da tako kažem, milje i to je izuzetno važan dio. Da vidimo mi sad kako ta naša kreativna ulica izgleda, šta smo mi napravili kroz to umrežavanje i šta se iz svega toga može izroditi. Povezivanje atrakcija i pridruženih sadržaja radili smo kroz kružnu kreativnost, kroz taj zajednički narativ koji ima te jasne tematske odnose. Znači, povezali smo sadržaje u prostoru gdje postoje lokaliteti kao povijesno mjesto,
to ćete vidjeti, kao tradicionalni krajobraz, kroz jezik, glazbu, umjetnost, pa je tu opet tradicionalni folklor, pa su običaji, pa su rituali, pa mitovi, pa legende. Izuzetno važna enogastro ponuda, ipak je to priča o vinu i način života i običaji. Što su kreatori radili? Znači prije par godina kad je cijela priča pokrenuta, pa kad su se sad novi dionici uključili, znači prvo što smo morali napraviti, ovo je know-how. Znači mi smo sad dobili priču koju mi možemo, neću reći prodati, ali pomoći drugima da kroz naš know-how stvaraju svoje priče. Znači identificirali smo prostornu koncentraciju. Izuzetno je bilo ono na početku vidjeti koje su to latentne i potencijalne atrakcije koje da sad nisu bile u prvom planu. Ne znam, u prvom planu je bilo more, sunce, plaža, ne znam, nekakav smještaj. Naravno, to je i dalje ostalo važno, ali to se sad miče u nekakav drugi plan. I veze između subjekata, znači između, na primjer, tradicijskog obrta i potpornih institucija. Tu nam, na primjer, dolazi velika uloga knjižnica i čitaonica. Ja sam radila na jednom projektu gdje su nam te knjižnice i čitaonice bile zapravo nevjerovatno važna priča. Ne da čovjek dođe u njih sad kad je kiša ili je hladno pa da čita, nego tamo imamo bogatstvo. Muzeji nama u depojima čuvaju fenomenalne artefakte iz kojih se priče mogu razvijati. Knjižnice i čitaonice imaju arhive, imaju priče koje su potpuno latentne i do sad jednostavno nisu bile primijećene. I ono što je nama bilo bitno, da smo napravili to transmedijsko umrežavanje i frekvencijsko usklađivanje kroz više oblika medija. I tu nam je jako bitni vodiči, živi vodiči, ali ne obični vodiči, nego menadžeri doživljaja i animatori kroz performance, animaciju i living history program. Znači, što to znači konkretno za vodiča? Znači, ako ja kao turistički vodič uzmem jedan detalj, jednu rekvizitu, znači to je jedna, čisto da kažem, glumačka tehnika. Znači, ja se povezujem sa ulogom iz koje pričam i iz te uloge automatski pričam drugima i stvaram okružje gdje oni ulaze u tu ulogu. Znači ja čak ne moram biti kompletno obučena u kostim epohe, nego samo mijenjajući rekvizite i detalje zapravo spajam kroz to publiku i uvodim ih u priču. Izuzetno je važan zvuk i pjesma i manifestacije, eventi, performanse, stand-upovi, izložbe, festivali, koncerti, gastro događanja, sve je izuzetno bitno. Da vidimo što smo napravili do sada i što imamo kao platformu. Imamo Gastrostjedan, imamo svjetsko prvenstvo u pripremanju jela od sipe i boba, Wine and Food festival, praznik cvijeća, filmski tjedan, Slow film festival, tjedan kulturnih i kreativnih industrija, Smart Corner, na primjer po kaštelanskim putima, gost u svom gradu, glazbene večeri u Svetom Jeronimu, 7 klapa na 7 trgova, olimpijadu kulture, dan Crljenka Kaštelanskog i godina Crljenka Kaštelanskog. I ono što je za mene izuzetno važno, što je izuzetno dobro napravljeno, šta će se sad kroz ovu godinu sve dokazati. Znači, ta priča o junaku se sad širi. Evo, ja sam sad dala, valjda bile su 4 televizije, znači već širi se medijima ta priča i automatski mediji kroz ovo danas, što izgleda, ne znam, par sati predavanja, da to nije ništa, međutim, kako imamo medije, ta priča se širi. Tu je projekt sjećanja na vinare u ulici Kašteljanskog Crljenka. Znači, mi vinare koji jesu, ali i vinare koji su bili, ali i našu dijasporu uključujemo. Ono što je važno, to je oznaka, znači certificiranje porijekla za vino ili nekakve oznake za vinogorje, što je isto važno, što će se polako ove godine napraviti. Godišnji jedan simpozij na temu Crljenka Kaštelanskog, otvaranje muzeja, koji može biti i virtualni muzej, koji će biti možda tu smješten na jednom mjestu, ali koji road show može putovati po svijetu. Znači, nama tehnologija
tehnologija to dozvoljava. I zapravo dijelovi tog muzeja mogu ići po drugim vinskim regijama. I šta vi možete? Vi možete sebe predstaviti u fenomenalnoj Rajnskoj regiji, gdje je Rajnski rizling, pa vam gosti iz Rajnskog rizlinga pobratimite se, Crljenak se pobratimi sa Rajnskim rizlingom i dođu vam u nekakvoj sezoni u Kaštele. Ili priča iz Francuske, ili priča gdje su toskanska vina. Znači mi imamo priliku strašno puno napraviti kroz to povezivanje. Tu je oznaka CIM friendly, jer ste vidjeli, i sad ta riječ CIM friendly, evo ja sam od glavnih kreatora jučer čula da je tu puno da tako kažemo, dijelova koji čine tu riječ u semiotičkom smislu, znači da one imaju jedno dobro simbolično arhetopsko značenje, gdje je i friend i gdje je i nekakav cin i tako dalje. Sajam Crljena, Kaštelanski rođaci, opet nam se otvara prilika za različite sorte vina, različite okuse, dan otvorenih konoba, znači prostor koji će živjeti. Imamo izuzetno dobar benchmark sa Urbanovom. Urbanovo je najpoznatija manifestacija vina, traje mjesec dana u Međimurju, gdje se otvaraju svi podrumi, ljudi jednostavno žive mjesec dana tu priču i imaju izuzetno interesantnu poveznicu svi zajedno i svako dolazi u jednom trenutku u prvi plan. Znači, na primjer, zamislite zborno pjevanje gdje svi spjevaju u jednom glasu, ali u određenim trenucima određeni solisti dolaze u prvi plan i spjevaju svoju dionicu. I dan Crljenka Kaštelanskog. Znači, strašno puno aktivnosti za ovu godinu. Evo, pogotovo me oduševila ova olimpijada kulture i svjetsko prvenstvo u pripremanju jele od sipe i boba, jer bi ja to prvo jela, već mi zazubice rastu. Znači, tu su kreativci amateri koji mogu dobiti svoj prostor za predstavljanje. Znači, kreativnost je nekakva važna priča po kojoj koja daje ulaznicu za tu manifestaciju i tu bi se povećala i ta urbana revitalizacija prostora kreativne ulice i dobili bi jako puno ideja od različitih ljudi iz različitih krajeva i svijest o mogućnosti za ostvarenje jače prepoznatljivosti te enogastro ponude i kaštelanskih tradicijskih jela. Što sam ja sad za već polako približavamo se kraju za povezivanje tog obalnog, cestovnog i morskog dijela ulice. Tu sam ja zapravo gledala taj paralelni put ja sam ga nazvala, sad naravno lokalna destinacija i lokalni dionici mogu promijeniti. Ja sam ga nazvala Lungomare plaža promenade, jer s obzirom da dolazim iz Opatije koji ima čuveni Lungomare, koji je napravljen još u 19. stoljeću, koji fascinira ljude, pogotovo bolesnike koji dolaze u talasoterapiju i koji imaju terapiju hodanja, jer oni dišući na pravilan način sa onim tenisicama i sa onim štapovima za hodanje, evo ja znam puno slučajeva, nakon 2-3 tjedna vi imate bolesnike koji mogu 5 do 7 km prohodati i oni zapravo sebe iscijeljuju hodajući uz more, gledajući obalu, uživajući u crnogoričnom drveću, u lovoru i ono što je fenomen koji je dokazan medicinski, to je bio jedan od argumenata zašto je postala, na primjer, Opatija klimatsko lječilište, je da pogotovo kad je jugo i kad su vam veliki valovi, jer je kamenita obala, vi nemate toliko tu kamenite obale, imate više pješčane obale, ali to je dobro, vidjet ćete zašto. Konkretno, evo da usporedimo kao benchmark s Opatijom, vama se diže te kapljice mora i more se diže u visinu. I u moru je jod. I taj jod se spaja, kako je jako puno lovora, on se spaja sa eteričnim uljem lovora i stvara se aerosol. I taj aerosol, ako vi pravilno dišete i izdišete, vi zapravo sebe na taj način čistite. A poznato je da svaka naša stanica treba dobijati puno kisika. Ako mi dobijemo i donesemo kisik u stanice, mi na taj način sebe možemo iscijeliti od mnogih bolesti koje su i teške i opasne čak po život. I znači,
boravak koji nije u sezoni, gdje nema gužve, zapravo Opatija se sad stavlja u priču zimskog turizma koji do sad uopće nismo primjećivali jer nije nam bilo potrebno. Ali prvobitna ideja koju su liječnici otkrili, mi moramo koristiti znanstvena iskustva, pogotovo takvih velikih otkrića i to primijeniti. I sad sam ja uključila malo vaše priče, s obzirom da sam ja čakavka, a ovo je ovaj dalmatinski izričaj, sličnost je. Znači, ja sam tu povezala kroz dodanu vrijednost, znači taj morski put. I šta sam napravila? Napravila da se čovjek može odmoriti ka kralj, da je vino ka Zinfandel, da je mastina stara ka Biblija, da je plaža ka s razglednice, da je povijest ka iz priče, iz Piza ka iz raja. Pa da vidimo da li sam ja to uspjela napraviti. Znači, tu sam zapravo pokrenula drugačije iskustvo inspirirano morskim obalnim putem i morskim pejzažem. Znači, nije sad toliko bitni onaj dio koji je da mi hodamo, nego je sad tu more važno, to ne znači da ćemo plivati ako možemo i to. Znači, čitanje prostora na jednoj drugačijoj razini i to zapravo more nam je prikaz snimki nastalo kroz to čitanje tih različitih malih plaža koje stvaraju određeni zapravo kolaž. I to su zapravo posebne rute koje bi ja ponudila turistima u rano proljeće i jesen. Evo, to je jedan poseban doživljaj atmosfere, naravno i u ljetno vrijeme, ali je gužva. Znači, tu izbjegavamo gužmu, znači klima nam je važna i tu imamo poveznicu koju sam ja uvela kroz hranu ka zdravom i ekološkom održivom načinu života, a vidjet ćete kako, i uključila sam simboliku vode. Ta voda je snažno prisutna uz crljenka, crljenak je tekućina, ali voda koja nam uz crljenka postaje jedan važan pripovjedač i poveznica nam je sa crljenkom. I šta se događa? Događa se da tu možemo dovesti lokalne ugostitelje i kuhare, možemo uključiti klape, možemo uključiti pjevače amatere i ono što sam složila na različitim plažama mogu biti istovremeno različite priče i turisti mogu birati, odnosno gosti, plažu prema afinitetu za određenu pjesmu i određenu hranu. I zapravo nekakav happening na jednoj plaži, na primjer, je predjelo. Na drugoj plaži je glavno jelo, znači taj oblik piknika. Na trećoj plaži može biti desert i to je nekakav happening gdje bi nam bila hrana, vino, glazba i nešto što je posebno sada cijenjeno, a može biti posebno interesantno za djecu i obiteljima, uvođenje kantadora. Tko je kantadora? Kantadore su bile žene koje su pričale priče i koje su na taj način radile vrstu zapravo grupnog iscjeljivanja, koje su u tim starim primitivnim zajednicama od kojih mi sada učimo i vidimo da nisu bile primitivne, nego da su bile zapravo vrlo, vrlo napredne, možemo se povezati sa tim pričama koje su fascinantne. I evo, našla sam kad sam pripremala se za ovaj dolazak, malo sam kopala po medijima i našla sam da imate već jednu kolegicu, Natašu Jukić, koja je stvorila jedan mali festival bajki koja priča određene priče. Ima tu još mnogo žena, imate poveznicu sa vašom gradskom knjižnicom i čitaonicom koja radi mnogo interesantnih priča. Imate priču koja se tek može razviti vaša baletna škola, imate hotel, imate restoran, imate prostor gdje se to događalo, sad je unutra glazbena škola, ali može se okrenuti i prema baletu i pokretu. I malo sam gledala popularne pjesme i gledala sam po čemu ste vi prepoznati. Naprimjer, ja sam još u školi učila falile se kaštelanke, zasulipše nek spličanke, pa onda imate Marice divojko, gospodskoga roda, ti ne peri robu kraj mojega dvora. To su priče koje su mene
u davnim vremenima, neću reći kojima, to sam učila u školi. Po tome sam ja prepoznala kaštele, po pjesmi. I ta inspiracija kroz priče, kroz pjesme, zamislite na otvorenom, gdje mi možemo pjevati zajedno, uživati u hrani. Znači, vraćamo se onome što su imali ono obiteljsko ognjište, onaj plemenski dio kroz nekakvu vatricu, kroz nekakvu logorsku priču gdje sjedimo na nekakvim jastucima, počivalima, nekakvim stolicama koje su rasklopne i uživamo. I zamislite priču promatranja čistog neba. Vi ste tu dosta, jako je ovo grad, ali ovaj dio je nekako, ipak se po noći, kad je lijepo vrijeme, u ljeto, proljeće, ranu jesen, mogu vidjeti golim okom zvijezde. Imamo ponudu hrane, imamo ponudu pića, imamo pjesme i priče. I ovisno o gostima, one su moguće i na stranim jezicima. I meni je posebno drago bilo da se tu mogu uključiti lokalni ljudi, znači škola, različite nekakve slobodne aktivnosti, dramske aktivnosti. To može biti i prilika za nekakav natječaj, za nekakvu pjesmu ili priču o Crljenku. Na tim plažama mogu biti radionice, pa se može crtati sa Crljenkom. Znači, tu se svašta može, jednostavno je priča otvorena. I ono što je bitno, da ne treba puno novaca za ove stvari. To su takozvane, kako mi kažemo u turizmu, u kreaciji, u produkciji programa, to su quick win programi koji jesu vezani uz početnu ideju, ali su nam osnova za brand komunikaciju. I to druženje može biti obogaćeno, znači čak ne mora niti doći nikakav kuhar tamo, može doći eventualno možda ponekad, ali vi pripremite posebne košarice koje vam mogu biti svojevrsni suvenir u kome je mala boca Crljenka sa posebnom etiketom, nekakva priča, tu može biti čak i ovaj QR kod sa pjesmom Falile se kaštelanke, Marice Divojko i tako dalje. Znači, mi možemo posebne košarice posložiti i ovisno o afinitetima, jesu li to, ne znam, vegani, vegetarijanci, ljudi koji vole meso, koji vole ribu, pa ne znam, može biti nekakva riblja pašteta. Znači, tu se onda može puno toga posložiti, imate za 2 osobe, za 4 osobe, za 6 osoba i onda svi zarade. I ti koji rade te košarice, to ne mora čak biti košarica, to može biti nekakva kutija lijepo dizajnirana, koja se ekološka. Znači, interaktivno sudjelovanje tih sudionika, turista, u pjevanje i pričanje, i tu mi zapravo dobijamo nešto s čime ću ja polako završavati priču. Mi dobijamo tu jedno povezivanje kao interkulturalnu i međugeneracijsku komunikaciju. Tu, zašto je sad nama u post-korona periodu ovo važno? Malo sam taj detaljni uvod dala upravo da bi ovo sad na kraju došlo nekako da bi to naglasila. Znači, turistička eksploatacija prisutna je zapravo naravno svuda, ali tu je sad nova uspostava identifikacijskog odnosa sa korisnikom i sa dijelom domaćeg tržišta. Vidite koliko nam je domaće tržište sada važno, koje poznaje lokalni kontekst. I tu sam ja osmislila kao budući razvoj kreiranje platforme, znači bilo virtualne, ali i fizičke, koja bi funkcionirala prema principu komunikacije sadržaja generirano od samih korisnika. To se inače zove jezikom user-generated content i to mi je logičan nekako razvoj i tu bi bilo osnivanje nekako vrste kluba ljubitelja Crljenka i određena platforma gdje bi se razmjenjivala iskustva. Naime, što ja vidim? S obzirom da ja dolazim iz Primorja, iz grada u kom je zapravo turizam i započeo, i ja gledam zapravo Opatiju kroz moje djetinjstvo i moju mladost. Moja kćer to gleda na drugčiji način i moji unuci će to gledati na drugčiji način. Ali mi se svi skupa možemo spojiti kroz te različite priče i iskustva. I znači, zamislite djedovi i bake koji su se okupljali na ovim plažama, kupali, možda i ljubovali, provodili vrijeme, sad dolaze sa svojim unucima. Zamislite koja je to fascinantna priča i kakve se tu stvari mogu plasirati. Isto tako, Instagram naravno, pisanje blogova, razmjena kreativnih ideja, YouTube klipova, pa se snime određene slikice, pa se može napraviti nekakav natječaj za najbolju fotografiju, za najbolju priču, za najbolji, ne znam, nekakav YouTube filmić.
I to je matrica za razvoj nekog novog oblika turizma koji je toliko uzeo zamaha u svijetu. Evo, mi smo radili nekoliko istraživanja, radio institut cijeli projekt u okviru svjetske turističke destinacije. To se zove voluntarizam, odnosno volonterski turizam. Ja sam napravila jedan priručnik koji koristi mojim studentima, može se koristiti i šire, gdje su to razne akcije i projekti socijalne kohezije. Zamislite što to vama znači u predsezoni gdje vi možete na taj način riješiti, na primjer, čišćenje plaža i okoliša. Wow priča koju onda dižete na mediji kroz PR i stvarate zapravo platformu za taj jedan crljenak klub gdje su klubske aktivnosti i kašteli zapravo daju priliku za izgradnju dodatnog imidža. I znači ne više kroz masovnost turističkih dolazaka i brojanja noćenja, nego kroz specifične oblike druženja i povezivanja. Znači kreativno izražavanje kroz hobije. Znači vi dajete prilike ljudima iz cijelog svijeta i naše dijaspore da provode kod vas svoje slobodno vrijeme i da ostave tu dio sebe. Jer imate zaista priliku, imate smještajne kapacitete po hotelima, obiteljskim smještajima, imate ugostiteljske objekte, imate priliku za te cateringe, imate prostor, danas sutra će se otvoriti opet i aviopromet, otvorit će se, imate blizu i željeznički kolodvor, imate morski put, znači ja vidim tu veliku priču i ono što mi je bitno za kraj, da dijelimo sa drugima. Dijeljenjem umnožavamo svoje vrijednosti, svoje talente, svoje ciljeve, svoja postignuća i stvaramo tim. Znači, tim nam je bitan ovdje, gdje taj tim ima svoju svrhu, ima svoje ciljeve, ima pristup radu i odgovornost i taj možda mogu reći kreativni turizam koji je povezan sa drugim oblicima turizma. Mi ga možemo povezati i ne znam sa cikloturizmom i sa nekakvim drugačijim oblicima koji su u široj regiji. Tu imamo problem inače u destinacijama, a znam jer radim na ovom poslu godinama, nekad sam imala i svoju turističku destinaciju, turističku agenciju, a bila sam i u vijeću i u skupštini turističke zajednice, pa znam kako to funkcionira kroz destinacijski menadžment. Naime, dionici u kulturnom turizmu imaju različite interese i ono što je problem da svako očekuje različitu korist. Znači, lokalna javnost hoće kvalitetan život i radna mjesta. Oni su nam možda sad u fokusu. Turisti, vidjeli ste, hoće nezaboravan doživljaj. Turistički djelatnici očekuju profit. I sad je tu jedan problem tih stavova, želja i interesa gdje bismo vidjeli zapravo koji je stupanj te međusobne komunikacije i suradnje. To je veliki, veliki izazov. I ako se to uspije ostvariti, a ja vjerujem da hoće, mi možemo zapravo reći da smo dobili jedan dobar know-how, da nam je kreativna ulica zapravo živi organizam, da te šetnje i kako smo nazvali ovaj danasni susret čitanje ulice mogu biti vrlo, vrlo poučne, da mogu biti zabavne, i da se tu mogu sresti susjedi, razmijeniti posjetnice, vidjeti nešto novo, komunicirati. I tu sam ja, s obzirom da ćete mi sad za kraj priliku da kažem par riječi iz mog antropološkog aspekta. Moja specijalnost je arhetipska mitologija i upravo putovanje, a vidjeli smo da naš crljenak je putovao po cijelom svijetu da bi se vratio doma i napravio čudo kroz svoj lik i kroz svoju priču. Znači to putovanje, kako poznati autori govore, je prije svega znači fizičko kretanje. I mi zapravo napuštamo privremeno svoje svakodnevne obaveze da bi otišli negdje drugdje na neko putovanje i vratili se. I taj moderni turizam možemo zapravo usporediti sa svojevrsnim obredom čišćenja duše. Znači, taj odmor i šetnja kroz čitanje ulice, znači, je jedna vrsta čišćenja. Znači, mi se tu oslobađamo, opuštamo i u tom post-korona periodu naša zapravo ulica Crljenka postaje prilika za čišćenje.
I jako volim, rekla sam već i sad na ovim par intervjua novinarima, volim Lawrencea Duriela. On je u svom Aleksandrijskom kvartetu rekao da grad postaje čitav svijet ako čovjek voli jednog od njegovih stanovnika. A ja bih rekla da kreativna ulica postaje čitav svijet ako uživam čitajući ono što mi nudi i uvodi me u svojevrsni vremeplov. Jer ulica objedinjava i prošlost, sadašnjost, ali i budućnost. I da vidite koliko je to u skladu sa savršenom svjetskom praksom, imamo izuzetno dobar primjer Jane's Walk. Ko je bila Jane Jacobs? Ona je bila urbanistica i aktivistica koja je gradovima prilazila na posve nov i do tada nepoznat način, znači kao na socijalne cjeline. Ona je smatrala da je izuzetno važno da sami građani upravljaju razvojem gradova i kvartova kojima žive, znači ulicama, i poticala je ljude da se upoznaju sa svojom okolinom u kojoj rade, znači gdje idu u školu, gdje se bave sportom, da šeću, i rekla je da na takav način oni postaju svjesni toga kakvu životnu okolinu zapravo žele. Hrvatska je ušla u projekt 2015. godine kroz mapiranje Trešnjevke. Znači mi smo imali prije korone u tom kvartu, odnosno općini Zagrebačkoj, gdje su obično 2 puta mjesečno bili takvi susreti gdje je susjed vodio susjeda, nekakvi ljudi koji su se iselili su se vraćali pa pričali što je tamo nekada bilo. Središte tog projekta je u Torontu u Kanadi, a trenutno u projektu sudjeluje 189 gradova iz 36 zemalja sa 6 kontinenata. Zamislite kreativnu ulicu koja može ući u taj projekt, i te šetnje su poučne, zabavne. Evo, kako sam rekla, tu možemo sresti susjede, prijatelje, možemo naučiti nešto novo, možemo podijeliti s drugima neko vaše znanje, i to je prilika za umrežavanje. I ono što je meni zapravo u cijeloj ovoj priči kreativne ulice bio veliki izazov, zašto sam se ja na poziv i gospodina Radnića i ekipe uključila unutra. Prvo zato jer sam htjela mom studiju dati priliku da vidi kako stvari izgledaju, kako se proces razvija. Znači, mislim, velika je vrijednost kad vi imate studij upravljanje doživljajem u turizmu i da vi date vašim studentima priliku da oni vide i iskuse, mi ćemo doći svakako iduće godine i posjetiti, da oni vide da to što mi pričamo, što je nekakva teorija, sad postoji u praksi. Drugo, da pokažemo da bez uključivanja kreativnosti i kreativne industrije razvoj turizma više nije moguć. Znači, da kvaliteta, da profesionalni odnos, da jedan standard koji mora biti, koji nije upitan, ali nije više dovoljan. To nama u vremenu koje dolazi nije više dovoljno. Znači, kreativna ulica kao otvoreni zapravo jedan projekt, kroz ovo ja sam vam sad točno pokazala šta sve imamo, šta će se ove 2021. godine dogoditi, od certificiranja do kreiranja sadržaja. I neke stvari koje su možda bile zaboravljene. Ja sam sad vama malo i pjevala, inače obožavam pjevati i plesati. Mislim da je to jedna od najvažnijih stvari s kojom se povezujemo. Ples i pjevanje dolazi nam još iz davnih vremena, prapovijesti kako su se ljudi povezivali, i vi kroz pjesmu i ples čak ne morate znati tuđi jezik. Vi se povezujete. I moram za kraj reći nešto što je bilo vrlo dirljivo i što mi je nekako povezano izuzetno sa vašom kreativnom ulicom Crljenka, kako imamo puno Erasmus studenata. Znate da u visokoškolskom i sveučilišnom obrazovanju jedan od važnih stvari je da nam dolaze strani studenti i da naši studenti studiraju u inozemstvu. I prije nego što je bila korona, 2019. imala sam studente iz Italije koji su došli k nama na Edward Bernays i naravno zajedno sa mojim studentima Hrvatima slušali određena predavanja, ne znam, ekonomiju doživljaja, antropologiju, etiku, estetiku, turizma, destinacijski menadžment, i bili su zajedno s našim studentima na terenskoj nastavi. Znači, uživo su vidjeli šta se događa. I sad sam ja razmišljala kako da ja njih povežem. Sjede jedni na jednom kraju učionice, sjedne drugi na drugom kraju učionice, i sad ja kao profesorica dolazim, na engleskom je bila komunikacija, i tad
se sjetim i kažem, ja vas molim, vi moji hrvatski studenti, sad se dogovorite i pripremite jednu pjesmu koja će biti za vas bitna i koju ćete vi spjevati i na taj način se predstaviti vašim talijanskim kolegama, a isto tako na engleskom jeziku. Onda sam zamolila Talijane da oni izaberu jednu pjesmu s kojom će se predstaviti hrvatskim studentima. Kasnije smo mi išli u ansambl Lado, oni su vidjeli te nekakve naše tradicijske melose, kako je Lado internacionalni poznati ansambl, onda je on znao i nekakve talijanske plesove i pjesme, pa smo se spajali, ali ovaj prvi susret. I sad ja razmišljam, baš me zanima, bila sam sigurna da će to biti nešto moderno, da će Talijani nekakvog Cukera ili Erosa Ramazzotija, da će ovi naši nekakvog modernog. Ja sam se oduševila, šokirala i moram priznati da su me rasplakali. To je bilo prije nego što je Oliver Dragojević umro. Znači, oni su izabrali pjesmu Olivera Dragojevića Vjeruj u ljubav. I s time su se predstavili i oni su u jedan glas Talijanima pjevali tu pjesmu. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. A s čime su se Talijani, mladi Talijani, znači to je bila prva, druga godina, 20-21 godinu, uzeli su pjesmu staroga Domenica Modugna, ja ne znam ko uopće više zna, ali je pjesma bila brand. Volare, cantare, I onda su zajedno pjevali moji Hrvati s Talijanima volare, cantare, a ovi su nabadali vjeruju ljubav, jer ja sam rekla, opa, ovo je priča, ovo je promjena paradigme i to s time bi zapravo polako i završila i otvorila, pošto je tu publika, tu imamo i nekoliko osoba koje mene prate i slušaju u fizičkom dijelu ovoga predavanja, otvorila bi za nekakvu možda malu diskusiju i raspravu, jer ne znam koliko vremena još imamo. Nemamo, gotovi smo s vremenom. Evo, čisto mi je bilo bitno, evo, završila sam sa volare, cantare i sa ljubavi, jer zapravo to je smisao i to je zapravo ta naša priča i ponosna sam što sam dio ove priče. Dali ste mi super odmor, da sam barem 2 dana uživala uz more i u ovom prekrasnom ambijentu i nekako zapravo osjećam duboko da je došlo vrijeme promjene, ali pozitivne promjene. I možda ova završnica sa volare, cantare i vjeruj ljubav možda nam daje jednu, da tako kažemo, široku poruku, da je možda to smjer kao i moji studenti hrvatski, talijanski koji su išli, da je možda to smjer kojim i mi moramo ići. Eto, hvala vam lijepo.